Lebih kata nasema tukumaya na kabini kuwa kan tantare tukani bitana update ko la tukenya na buku ni takatuku ni na sangai tu kome bitarongi be ba ko tina duru nei na kango ngo andi benaka kero be ba ko bina tukani sana muiden na itabango be kemuni keda sara na ba muritu mani talanongo kebe ando klani kero sa kero bina kata kero baka bina kani bi kemuni benaka andi biti sar tu mai ramaro takatu mai na italanoa au klani sabulin rumuna singa abulin tapon tone singa bina kani ko bi lebi kema mina bi gitu bi ko andi cikur bi ko nam aidi ni bitarongi andi baka bina manta dirna tadimu erna tinamu erna numuneno momo na tata erna na kam bese buru erna ki ko meni ko Naka turungan mo na ko mo bago na kin na bibukilab sa mi gabit ko biyaw ikan sa mi sumti ko na nagdurduro wag mi binakto man de berto na inavas chance la ni FNU pag natagawto na CFO Mr. Nilesh wag nagtalanga bi med tabi berto sa mi bandonya na nuko mendambeta na nuko bitarong ni simoniti sa kanong mulai bikin ni nabi bukimay may babalangi biasa ibiti ketenggo nagsakwa kalib ni kalong at sakti ko it's been a roller coaster of emotion kind of day help your clan libo nang giri hati ko mai libo talaga na namitokan ni message may biko o clan ni apa ko titikir mo tanga o clan ngono ko sa sinra sa don la tali ada men telepon niya itin sa sinay saranga anti bata ba namba na yaw ni buno ta tumikin nang giri kaya na bitatatu tigi ko may Amerika Sara Australia New Zealand uno kede lak may kinagiro kinda dal ta kamandangan dan ngolang may laksar may pindata na tabaleng ko kiro mindana bit Sara tiko biyada may nanggiri dan kana lebi ni usang ni bakampo tani nami banggo kini so tunga na ba ni binak sing to kini ko lulu tunga sintal na ako sa usaba kini binak tunga Andi kelani kuwa don bikin tanah parang itu kumai kira sa andi ranyo wala tamang itu kutuga nindua na do na sa tiko sa tubakar meso mo kita bakan doan na mituru-turu ya. Iyo. Anggir sakmay. Karang minanunggu account sa mo ko na kenabo kini ko tiko mena sauma. Pinakabali bu bikin kesar bikin kada warung itu maya klani dona itu tuku ya dan maro taket ni dur kede ni andi sa tiko bidana donango sa tu bakaro tu marna somo kede bakato pinakabali bu andi pinakabali bu biti pinakabali bu erkata kai kemami besai biti besai buru no nomuni alo sabu nomuni alo binak klani na empesa sala ko tig ngamingo sana ortona finance klani da butor ortona finance FNU what is happening na lebuni empesa ya tu kani en an orto system managing ni kwa well guess what love is happening and lo mandina and the marada ni matana takini kwa and it's a very proud moment de mo tanga ni rider na tadingu na lewi biti tebe buru ni rongo tana ker mulum ni andi ni randon to linga mai
binaka bakalibu na kalusa ri binaka bakalibu na $20 na $10 na $5 na $30 $50 $100 $1,000 $2,000 na lebu kaya ni labu ni bako tamay. Man, God is good. Na kalu reda na lumuni reda na yalo isuli mikina the rebi tu kana kalu numuni mbola klan sa karawa binaka tikani karabi na katami karo takaba na video ngo mi karo ndole kina na numuni soli kani kwa kla karo tingo tiki andi karo lakma FNU au tuntu bi andi ndota na ndur plan ni kwa e bindanga ndota cha to anu tubu ni kwa ya na kalu ya kana buna tokina na vanda e mude tu na buna dal ko sami rawa na tabi ni kwa sa semi uti kede sa rokan dua na chini ka wono na undul na dola ni lavo ya orto na dona sia sa ton ga bitalo chumo ke ton CFO bidana dona stalanga orto timo Australia. God has been really good, and we thank God for your lives. Klani kita ndongo FNU ndana kana libu ni staff FNU era ngole mai era bina kata mera bibu kita langa era mai bosabi andi ada ni berton tambani lavo dono kan do maru taka ni rawua me tudake me osana ni talano na bali dono security na pataratu me kero me boseke na ni rulurum tanga kel to pa daya bitin ngun sal. But thank you very much Andi ola tingmonga o akesa sera. That's your miracle, your answered prayers. Baka may pinakatigay na. Kaya sa baka mo itikani kay Andi ni kuwa tikmemuria na marama na tinangu uko talaga may bibu ko palibong ko nito biro ka kitike kana Madam VC lo kasada buto kaya o Andy Madam VC and CFO Auntie Tabinisa, Auntie Lela, and all the staffs at FNU who have shared the passion to help Andy achieve her dream. And I will look at Tikani, fully paid in just one day. Only Fiji can do that. We love you and we keep doing good. Because of Tukunoti, there are other Andis out there in our community. Please reach out. Ndora tikuran dalinga matikana mata, ndara ndrongoda, ndara ide tikona bi mulmulu mitu sanda, ndara nebe bukiti bikina. Na bale because of matikani enangaw na katarapa, men dagay biro ng dom talikina ni kalunga tani weekend go, kero sa matikani. Basta Andi, norto ker me wini buka, ni sa tori bola ko ani lewi. Buno ni bida mbati virtu. Ya dab ke sarla na mbati Andi. Menggevo ngayon do na kani pakalas-las. Na bale kum do na tuno orto mo buka o Andi orto ko na kenato ndrenga. Ya sa ko itika. Sa atin ko mo itiko Andi. Do ngayon dala mo do balimbulungo di misan le dab mbati ni kino Andi wani buka. Na bale enang ngano kataraba. Bentang ke biro ngayon dom talikina. From Lacey and from Andi, brother Bismode, over and out.